иброҳимхон сокини шаҳри кӯло бо дарди шадиди ковокии шикам ба беморхона муроҷиат кард. пас аз ташхис табибон муайян намуданд ки ӯ ба бемории илтиҳоби шадиди изофаи кирмшакл яъне аппендисит гирифтор шудааст. ман берун аз кишвар будам. ҳамин сари дилам чизш кард, камкам дард кард. дохтар рафтам онҷо, анализ споридам, рентгенам кан. гуфтанд ки аппендисини. ҳамон рӯз ба бегахша билет буд, паридам омадам. соат 10 шаб ҳамҷа расидам, онҷа бо анализ споридам, узви кадан анализ споридам, гуфтанд ҳамтари ҷарроҳӣ кан. ҳамин сари дил буд, инҷо қати ҳама дард мегирифт. ҳар чизе меқапид мегӯй. созам шугарона ҳало. бемори шумо мебинед 3 рӯз пеш бо пайдошавии нишонаҳои аломатҳои бемории илтиҳоби шадиди кирмруда муроҷиат карда ба беморхона аз тарафи ҷарроҳони навбадор дар сари вақт ташхисгузорӣ карда шуда, аз муоинаи ултрасадо ва таҳлилҳои лабораторӣ гузаронида шуда, сари вақт ташхисгузорӣ карда шуда, бо ташхиси аппендисит шадид бистарӣ карда мешавад ва бо усули муосир, яъне бо амалиёти ҷарроҳӣ аппендектомия лапароскопӣ эндовидеохирургӣ гузаронида мешавад. айни ҳол бемор худро хуб ҳис кардистааст, дар сари вақт табобатҳо таъиншударо қабул кардистааст, риояи реҷаи шуъбаро сари вақт иҷро мекунад, дар нақша ҳаст ки барои рухсатӣ тайёр карда мешавад. изофаи кирмшакл як замимаи курудаи одам аст. он ташаккули найчаҳои анҷомёфта мебошад ки маҷрояш ба куруда пайваст шудааст. илтиҳоби изофаи кирмшаклро аппендисит меноманд. қутри аппендикси муқаррарӣ чун қоида аз 1 сантиметр зиёд нест. вай дар тамоми дарозии худ канал дорад ки ба маҷрои куруда кушода мешавад. ба ин узв ҷамъшавии зиёди бофтаҳои лимфоидӣ хос аст. изофаи кирмшакл дар кӯдакон шакли секунҷа ва дар калонсолон мудаввар дорад. дар тӯли солҳо ин фосила метавонад бо бофтаи пайвасткунанда пӯшонида шуда аз байн равад. лоопардаи изофаи кирмшакл ғадудҳои ҳозима дорад ки бо эпителии сутунии якқабата фаро гирифта шуда ҳуҷайраҳои М ва энтероэндокриноситҳоро дар бар мегиранд. дар қисмати поёни кӯруда изофаи кирмшакл ҷойгир аст. ин изофа гарчанде ки дар одамон редуксия шудааст, гӯё ки вазифаи худро гум кардааст, вале ҳанӯз ҳамчун сохтори анатомӣ боқӣ мондааст. дарозии изофаи кирмшакл аз 2 то 20 сантиметрро ташкил медиҳад. ба ҳисоб меёна 8-5 сантиметрро ташкил мекунад, мисли ҳамон пари зоғ, чиқеле ки дар баъзи адабиётҳо пари қоз аст, мизоғ аст, як равзанаи бениҳоят танг дорад, ба равзанаи кӯруда пайваст аст. баъзан ҳангоми илтиҳоб одам ба бемории аппендисит дучор мешавад, ки ҷарроҳон маҷбур мешаванд ки ҳамин изофаи кирмшаклро тавассути ҷарроҳӣ бурида партоянд. вале дар асл ин узви бениҳоят муҳим аст. яъне ин яке аз узвҳое ки дар системаи умумӣ нақши бузургро иҷро мекунад. яъне як чизро қайд кардан дар кор ки дар тамоми дарозии рӯдаи борик, рӯдаи ғавс махсус гиреҳҳои лимфатикӣ ҳастанд ки онҳоро ба ибораи дигар тугмачаҳои пейровӣ меноманд. ин тугмачаҳо асосан ҷои полоиши ҳамон он микроорганизмҳое ки масалан агар ба хун афтанд дар ҳамин гиреҳҳои лимфатикӣ дошта мешавад ва онҳо безарар карда мешаванд. масалан дар паррандаҳо халтаи фабритсия вуҷуд дорад ки ин маркази танзими иммунитети гуморалӣ аст. дар одамон ҳанӯз ҳамин марказ нест. ба ақидаи олимон ки ҳамин тугмачаҳои пейровӣ ҳамон нақши узви марказии иммунитети гуморалиро иҷро мекунад. гарчанде ки изофаи кирмшакл дар аксари одамон дар қисми рости шикам ҷойгир аст, он инчунин имкон аст ҷойгиршавии ғайриоддӣ дошта бошад. дар тарафи чапи холигоҳи шикам, минтақаи камари рост ё дар коси хурд.
این معنای آن را دارد که درد میتواند در دیگر قسم‌های شکم نیز مشاهده شود. اضافه کرم شکل در قسمت پایانی کوروده جایگیر است. در 40-45% حالتها وی به کاواکی کاس روانه می شود. مثلا در بعضی حالات 15-20% میتواند که همین جایگیر شوی اضافه کرم شکل میتواند که در دیوار مرکزی کاواکی شکم باشد. در یک چند حالتهای دیگر قریب 15-20% میتواند که در طرف راست جایگیر باشد. بنابراین هنگام استعمال خوراکی مثلا بدصفت یا که هنگام استعمال غذایی که مثلا در ترکیبشون مثلا یگان پوستلاق آفتابپرست باشد، یگان از پیسته باشد یا اینکه یگان مثلا یگان التهاب عضوهای داخلی باشد، وقتی که با کوروده وارد می شود آن را با التهاب دچار می کند. در نتیجه اضافه کرم شکل ورم می کند و وقتی که ورم کرد می تواند که روزنه روده غوث را محکم کند. اگر بنابراین آدم یک درد سختی را در قسمت پایانی تهگاه حس می کند. سبب‌های پیدایش اپندیسیت التهاب هنگام بسته شدن مجرای اضافه کرم شکل، جای داشتن جسمی بیگانه در روده‌ها، بافته‌های التهابی و گره‌های لیمفاوی، ورم‌ها، پارازیت‌ها و غیره شده می‌توانند. بعضاً سبب‌های التهاب اضافه کرم شکل نامعلوم باقی می‌مانند. مثلا باکتریاهایی که در فضای محدود جمع شدند زود افزایش می‌یابند و باعث التهاب کرم روده و پر از فساد شدن آن می‌گردد. اگر این بیماری هرچه زودتر معالجه کرده نشود، آن می‌تواند برای حیات خطرناک باشد. علامت اساسی اپندیسیت در خالیگاه شکم است. بیشتری وقت آن در منطقه ناف به عمل می‌آید و بعداً با رشد التهاب به پایان حرکت می‌کند و می‌افزاید. درد اضافه کرم شکل هنگام سلفه یا عطسه زدن، حرکت‌های ناگهانی یا تغییر دادن موقع هنگام خواب بدتر می‌شود. در حالت مشاهده درد شدید شکم فوراً به دکتر مراجعت کردن لازم است. زیرا تشخیص سری وقتی اپندیسیت احتمالیت پیدایش آرزه‌های خطرناک را کاهش می‌دهد. ناگفته نماند که امروز در ساحه طب یک قطار پیشروی‌ها به نظر می‌رسد که برای تشخیص درست و فرق کردن اضافه کرم شکل از دیگر بیماری‌ها به طبیبان کمک می‌رساند. به این مثال شده می‌تواند که تشخیص اولتراساند در این حالت ما معین کردن می‌توانیم که اضافه کرم شکل در کدام حالت قرار دارد. فرق کردن می‌توانیم که از بیماری‌های راه‌های پیش‌وبرار یعنی فرآمدن سنگ گرده یا حامله‌داری غیر بطنی، اگر در زن‌ها باشه حامله‌داری غیر بطنی از طرف راست، این چونین دیگر بیماری‌های شدید روده و معده ما فرق کرده می‌توانیم. این چونین امروز قریب در همه بیماری‌های جمهوری مامون تشخیص کامپیوتر توموگرافی تشخیص داده شدن و این چونین مگنیت رزونانسی توموگرافی وجود دارد که اینها برای تشخیص درست گذاشتن بیماری التهاب شدید کرم روده یعنی اپندیسیت از دیگر بیماری ها به ما کمک میرساند. اپندیسیت از روی شکل جریان، اینچنین موجودیت و نمودی مشکلات تصنیف کرده می شود. از جمله شکل کاترالی یعنی عادی و سطحی، فلگمانوزی یعنی فسادی و گانگرنوزی که با مرگ بافته ها انجام می‌پذیرد. برای برطرف کردن اضافه کرم شکل هر قدر زودتر عملیات جراحی گذرانده شود، احتمالیت آرزه ها کمتر می‌گردد. زیرا اگر از آغاز التهاب شدید زیاده از 2 روز گذشته باشد، آن می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. در حالت کم، کفیدن اضافه کرم شکل به عمل می‌آید که هنگام سری وقت جراحی نشدن می‌تواند به مرگ آورده رساند.
аломатҳои кафидани изофаи кирмшакл дард дар паҳлӯи рости шикам қатъ гардида дар тамоми ковокӣ он паҳн мешавад. ҳарорати бадан якбора то 40 градус селсия мерасад. ин ҳолат ба ҳаёт таҳдид мекунад ва шумо бояд фавран ба духтур муроҷиат кунед. асосан се намуди изофаи кирмшакл дида мешавад. аппендисит шадиди музмин ҳастае ки инро ҳангоми ташхисгузории аниқ бо тариқи консервативӣ яъне муолиҷавӣ беҷарроҳӣ тавбат карда мешавад. ҳангоми намуди аппендисит шадиди флегмонозӣ мо мегӯем, ин ҳатман ба ин беморӣ албатта амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида мешавад. ҳангоми сари вақт муроҷиат накардан, худсарона истифода бурдани доруҳои дардпаскунанда яъне аналгетикҳо, спазмолитикҳо, ин ба намуди сеюм яъне ба намуди вазнинтари беморӣ оварда мерасонад ки аппендисит шадиди гангренозӣ меноманд ки роҳи табобаташ камтар бо мушкилӣ мегузарад. дар байни аҳолӣ бисёртар намуди аппендисит шадиди флегмонозӣ вомехӯрад. ҳангоми сари вақт муроҷиат кардан, ташхис гузоштан, бисёртар ин беморро сари вақти ҷарроҳӣ гузаронида мешаванд ва пас аз ёфтани шифо ба хона рухсатӣ карда мешавад. новобаста аз ин ҳастанд ки пас аз худсарона истифода бурдан ё ба духтур муроҷиат накардан ё эътибор надодан ба ё огоҳ набудан аз ҳамин оризаҳои ҳамин беморӣ ба намуди дигари вазнинтари ҳамин беморӣ оварда мерасонад ки ба мушкиле албатта анҷом ёбад ки оризаҳои гуногун доранд, яъне перитонит мегӯянд, перитонити паҳнгашта мегӯянд ки тавбаташ камтар вазнинтар дар беморон гузашта мешавад. вақте ки бемор ташхисгузорӣ карда мешавад, яъне ташхиси дуруст бо ташхиси аппендисит шадид ҷарроҳӣ карда шуд, амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шуд, фарқ надорад кадом намуди аппендектомия бошад, хоб бо ориза бошад ё беориза, албатта риоя кардани реҷаи шуъба ва бо тавсияҳои духтури табобатӣ гузаронидан бениҳоят нақши муҳимро мегузаронад. риоя кардани реҷаи хӯрокхӯрӣ, риоя кардани реҷаи шуъба, сари вақт қабул намудани доруҳои тавсияшуда, инҳо ба сари вақт шифо ёфтани бемор пас аз гузарондани амалиёти ҷарроҳӣ бениҳоят нақши муҳим мебозад. аппендисити шадиди музмин нави мӯътадили беморӣ буда, хориҷ кардани изофаи кирмшакл дар ин ҳолат як амалиёти муқаррарӣ ҳисобида мешавад ки пас аз он бемор нисбатан зуд сеҳат мешавад ва ба тарзи ҳаёти муқаррарӣ бармегардад. аппендисити шадиди мураккаб. ин шакл чун қоида дар сурати имконопазирии ташхиси саривақтӣ ва оғози табобат инкишоф меёбад. дар ин ҳолат раванди бартарафсозӣ душвортар мешавад ва пешгӯӣ камтар мусоид аст. аломатҳои маъмули аппендисит иборатанд аз дарди шикам, набудани иштиҳо, дилбеҳузурӣ ё қайкунӣ пас аз дарди шадиди ковокии шикам, варам кардан, тадриҷан баланд шудани ҳарорати бадан. нишонаҳое ки камтар зуҳур мекунанд: дарди сахт ё кунди тахтапушт, дард ҳангоми пешоб кардан, спазмаҳои шадиди шикам, қабзият ё дарунравӣ. агар дар бемор чунин нишонаҳо ҷой дошта бошад, шахс набояд хӯрок хӯрад ё об нӯшад, доруҳои бар зидди зардаҷӯш ё ислоҳовар истеъмол кунад, гармиро низ истифода бурдан мумкин нест. бе иҷозати духтур истифодаи доруҳои дардпаскунанда низ тавсия дода намешавад.
баръакси бисёр бемориҳои дигари ковокии шикам, аппендисит табобати фаврии ҷарроҳиро талаб мекунад. барои ташхиси ин беморӣ духтур аломатҳои перитонеалиро арзёбӣ мекунад. дард ҳангоми палмосидани шикам. он перитонит, илтиҳоби перитонеро нишон медиҳад, ки метавонад бо аппендисит ҳамроҳӣ кунад. ташхиси аппендиситро дуруст гузоштан муҳим аст, зеро аломатҳои он метавонад ба бемории санги талхадон ё мастона, илтиҳоби сохтори пешоброн, сирояти рӯдаҳо, гастрит, илтиҳоби тухмдонҳо монанд бошанд. барои ташхиси аппендисит духтур муоинаи пурраи беморро гузаронида ба аломатҳои зерин диққат медиҳад: ҳарорати бадан, зиёд шудани тапиши дил, ҳолати ковокии шикам. дар тибби муосир имрӯз се намуд роҳи табобати бемориҳои изофаи киримшакл вуҷуд дорад. имрӯз мо ҳангоми ташхиси дуруст ва аниқ гузоштани изофаи киримшакл, яъне муайян намудани бемори аппендисит дошта, имрӯз мо аз тибби муосир истифода мебарем, яъне бо асбоби лапароскоп мегем. ҳаста намуди ҷарроҳӣ, ду намуди ҷарроҳӣ дорем, ки банда худ мутахассиси ҳамин соҳа ҳаст, яъне эндохирургия. бо тариқи эндоҷарроҳӣ, яъне технология муосир, мо метавонем ки амалиёти ҷарроҳӣ аппендектомия, яъне бурида гирифтани изофаи киримшакл ҳангоми ташхис гузоштани саривақтӣ гузаронида метунем. инчунин ҳаст ки бо роҳҳои анъанавӣ ҳаст, бо роҳҳои анъанавӣ, яъне традитсионӣ мегем, бурида гирифтани изофаи киримшакл аз тиҳгоҳи рост бо хати буриши Валковичу Дьяконов. технологияи муосир бартариаш дар он аст ки вақти ҳангоми дуруст ва хуб гузаштани амалиёти ҷарроҳӣ бемор метавонад ки дар шабонарӯзи якум дуюм ба хона рухсатӣ карда шавад ва оризаи пас аз ҷарроҳӣ кам дида мешавад. яъне чӯраи пас аз ҷарроҳӣ бениҳоят кам дида мешавад дар беморое ки бо тариқи лапароскопӣ, амалиёти ҷарроҳи аппендектомияи лапароскопӣ гузаронида мешавад. ҳамзамон пас аз ҷарроҳӣ як курси терапияи антибиотикӣ барои рафъи илтиҳоб таъин карда мешавад. аломатҳои махсуси бемории илтиҳоби изофаи киримшакл инҳоянд. одатан шахси гирифтори аппендисит мисли ҷанин хоб мекунад, яъне дар паҳлӯи рост хобида, пойҳояш хамида ва то шикам кашида мешаванд. аппендисит метавонад боиси оризаҳо гардад. аксар вақт онҳо дар ҳолате рух медиҳанд, ки шахс барои кӯмак хеле дер муроҷиат кунад ё духтур ташхиси нодуруст гузошта бошад. дар баъзе мавридҳо дар натиҷаи баланд шудани фишор, изофаи киримшакл кафида, чирк ба холигоҳи шикам ворид мешавад. аломатҳои он дард дар паҳлӯи рости шикам қатъ гардида, дар тамоми ковокӣ он паҳн мегардад. ҳарорати бадан якбора баланд мешавад. ин ҳолат ба ҳаёт таҳдид мекунад ва бемор бояд фавран ба духтур муроҷиат намояд. ба холигоҳи шикам баромадани чирк дар баъзе мавридҳо илтиҳоби пардаи пӯшиши холигоҳи шикамро ба вуҷуд меорад. як чизи муҳимро қайд кардан дар кор, ки бефоида ҳеҷ вақт изофаи киримшаклро гирифтан дар кор нест. зеро ин яке аз узвҳои муҳофизатии организми одам ба ҳисоб меравад. яъне дар ин ҷо асосан лимфатситҳо ҷойгир ҳастанд. лимфатситҳо инҳо ҳуҷайраҳое ки асоси системаи иммуниро ташкил мекунанд. масалан вақте ки олимон як таҷриба мегузаронанд, вақте ки мо ҳайвонро дар ҳолате ки тамоман аз муҳити бактериявӣ халос вақте нигоҳ медорем, тез бо сурат
کسل میشوند. یا اینکه در حیوانایی که وقتی که اضافه کرم شکلشان گرفته شده است و در آنها مشاهده میگذرانند، آنها نیز به بیماری های سیراتی تیز دچار میگردند. یعنی خواهیم نخواهیم این عضو گرچنده که در ادبیات ها همچون عضو رودیمنتی به حساب میرد، هنوز اونقدر با طوری پوره آموخته نشده است. یعنی بقیده یک قطار عالمان این عضو یکی از عضوهای مهم محافظتی بدن است. خواهیم نخواهیم در سیستم ایمنی نقش معین را اجرا میکند. اگر بیمار پس از جراحی اپندیسیت یکی از نشانه‌های زیرین را حس کند، باید فوراً به دکتر مراجعت نماید. قیکنی نظارت نشونده، زیاد شدن درد در کواکی شکم، چرخ زدن سر، بیهوشی، خون هنگام قیکنی یا پیشاب، زیاد شدن درد و سرخشوی در منطقه جراحی شده، بلندشوی حرارت، پیدا شدن چرک در زخم. این علامت‌ها بازگوی پیدا شدن آرزه‌های بعد جراحی است و معالجه تعجیلی را طلب می‌کند. پیشگیری بیماری اضافه کرم شکل غیر امکان است، اما از بس که موفقیت طبابت از تشخیص سری وقتی وابستگی دارد، مهم است که هنگام جای داشتن نشانه‌های التهاب سری وقت برای گرفتن کمک طبی مراجعت نمایند. با وجود این، برای کم کردن خطر گرفتارشوی به این بیماری کوشش کردن ممکن است. برای این طرز حیات سالم را پیش بردن، درست خوراک خوردن، افضلیت دادن به محصولاتی که با گزارش غذا توسط روده ها مساعدت میکنند، بیماری های معده روده ها را سری وقت طبابت کردن و ارگانیسم را از کرم ها تازه کردن لازم است.